Đây ngã sẽ nhị phê logic function đấy ngã m function thế mình cũng thuộc cả a n d n quyến point cả ngã sẽ đi chi là này có chi là cũng là sẽ chi là nè sẽ thế ngã sẽ đi nè sẽ thế chi là chẳng có chỉ có chi ở đây mà cho ta quyến bay có được sẽ áp chỉ có true ngã cả cả sẽ tại true ngã cả chẳng xuất được rồi ok ya này phê bé imagine a n d n quyến point cái ngã sẽ đi nghe là tây thế ngã sẽ đi tây thế nghe là muốn xuân em cho anh thấy ngã sẽ ngủ tây thế nghe em cho true mà tan ra là true ok ya này có bây giờ imagine a n d n quyến point cái ngã sẽ đi nghe là lý sẽ ngã sẽ đi lý sẽ thế nghe là rằng ngã sẽ có lý sẽ thế cái bà mình chỉ có force ngã tan ra phạm cho ngã sẽ có lý sẽ thế cái bà mấy con có nghe là ngũ san em cho chỉ có force ngã tan ra là force ok ya này có bây giờ imagine a n d n quyến point ngã sẽ đi ya này có ngã sẽ đi ngã sẽ này chi là mà chi số nhì là cho chỉ có ngã sẽ thế và nhì em cho true ngã tan ra đó ngã sẽ đi nè sẽ thế chi là chẳng có chi ấy nhì là chẳng có nhì bu để đem chỉ có chi em cho true ngã tan ra rồi ok làm bài năng gọi nhì mà chứ a n d n quyến point ngã sẽ đi cái nhì mà chứ a n d n quyến point ngã sẽ đi chi là nhì là tây thế ngã sẽ có tây thế mà chi nhì lên mà nhì đem cho chỉ có force ngã tan ra đó ok ngã sẽ đi tây thế nghe đấyဒါပေမဲ့nhìတော့မညီဘူးတဲ့တင်ရှိအောင်nghe đấy nghe lá nhì lá có nghe lá ngã vào bông cho chỉ có true ngã phải vào tan này rồi ok cái này có phải tôi cái nhì mà chứ a n d n quyến point ngã sẽ đi nhì lá này có nhì lá ngã san này mấy con đấy sẽ khuẩn sẽ ngã sẽ đi khuẩn sẽ này nhì lá mấy con sang có sang cho quyến bay mà nhì vũ sĩ có ngã sẽ thế là nhì em cho force ok cái này có phải imagine a n d n quyến point ngã sẽ đi cái ngã sẽ này chỉ có mà nhì vũ ngã sinh đó sẽ ngã chỉ có ngã sẽ thế nhì đấy ngã nó force lên mình là đại force ok ya này có làm bài imagine a n d n quyến point ngã sẽ đi để mấy con có mà nhì vũ ngã sinh đấy ngã sẽ đi con sẽ shit này mà nhì vũ lâu mà nhì vũ đem cho chỉ có true ngã tan ra đấy ok đây logic function ta đây logic test operator về câu chuyện nào cũng ya bài xuân tan này cả rồi ok yan đây có anh thấy nó trong mà mình còn nó sắm với thầy em ăn như thế này yan đây ăn như thế nó có anh thấy như tuổi sport nè cái trong mà có khát đây cái trong mà có on ngay về anh đây logic result thế anh thấy như tuổi sport cả logic thế tuổi trong chỉ có true thế false thế chỉ và tuổi tan là ra đây logic cả có chỉ có true thế false thế true ngay trong anh thấy như bài chế nào ra có on ngay ngũ chế nào ra cái ok đây có bara group đấy ngayในบารากรุ๊ปก็น่าบาราละไอ้มีขัดจังก็ขัดได้ยังไงแต่ยังก็ false องจังก็ true แต่คือว่าตันละโอเคยังไงแต่ student 001นะแต่ขัดได้องไงเพื่อเจ็บนะเรื่องบาราละไอ้มีท่า40ลูจังองเสร็จจ่ออันนี้เนี่ยก็อาจารย์มีอยู่ได้ยังมั้งองจิลุเรื่องอะไร writing แต่ logic เถอะตัวตันนะแล้วก็อีเมียจริง logic function เรื่องอะไร m function เพื่อหลังนะa n d n quyến point ในမြန်မာဖဲ့ဆန်းယူရမ်ကြောမြန်မာก็left click หลังว่าထောက်စားထောက်ကြအောင်ก็နခုရဲဆက်ก็ကြီးလာညီလာ40ထက်ငူရမ်ကြော40ဖဲ့လော်ဒဆက်တန်းကြောင့်ก็မြန်မာဘာသာဒီ40ထက်ကြီးလာညီလာ40
哈来讲梦是个昂拿，你是他个巴讲梦是个昂拿人啊，美国爱民国谁人叫个马瓦点呐？呀，英格力配备三那人叫英格力个克朗乌托克，英格力昂马迪，你是他基拉尼拉我顺得的噻，点叫你是干那你是他，但那个马迪呐，那个。तीन छापे बाई तो है ना तीन छाको लेफ्ट क्लिक लाम दो से चीला नीला लीसे जब वो संजांगो दे तीन छापे सन अंतनी लॉजिक है तो कासन सन तो वो सेरियम जो को मागलो ना मतुत ना सन ना रियम जो यान दे तारु बिदा को वे वक्त ठोकना में चीला नीला लीसे जब वो संजांग कोमा युवा बिदा को बे फिजिकल बे चीला नीला लीसे कोमा ओके ने सिपाही हांगा से मचो तको ठोकना चीला नीला लीसे ओके ने को आगासन लंगाई लखोंग सोमली मंगा ग्रुप 6 बारा टिंग पे सांगो सेरेम जो ग्रीन पेक लोना अंडा टिपना दायो ओके ने student 001 को ले से भी नो में ले से अटैक कर लुएम जो शिको ट्रू ngan de wa ko sami pwe online nga antani the logic function te lu to e khu nga okay the student 002 phe antani bai jab ka nga mong sha shi na ko na khu yu ka ang 40 attack lu chi lu nga the de wa mo ong nga okay antani logic function ta the auto fill the indi dun da sang yang nyat na khu ang ka chai do ra sa then the student 002 the student 002 online nga phe nang ko wam tun sa okay ne ko ayu ga ya de 6 bara ting tha the english tin cha daru beda yuba beda sipwa yi the 5 bara ko ong na me the myanmar ko khat do 40 ndum jo the wa ko the student 003 ko khat chlu re nga ya the auto fill the antony ko ndi kang shi u de yu ga then ne ko force da yo logic function ko true the force the achina ya khu re khat fa force mo shi wam tun okay ya antony ko auto fill lang da chlu rem jo indi kang logic function the to ngon na me auto fill di dat dan ya ong ai khat dai nga phe nang ko wa mu khu re ya ne jong ma na ba shim sum phe yu ka nga de yo shimu force khat dai nga tan da ne jong ma na ba shi khong ko yu ka nga mu khat dai re nga jo de jong ma na ba shi ngai ko yu ka nga mu khat dai okay okay ya de logic result to da 001 on nga phe antani de ko match khat ko de yu ga 23 ha thi ko de yu ga da yu de wa klang da force pe mat de khu re ne ko mu klang da khyang mat de khu re okay ya antani ka ga ma sha ni ko the truth fault je na chan the phe je na na ku antani ko past free phe la ka tan ra khu re dem jo antani on the first free the pass ko sami bo ong ai free ko khat da ding re la ka the am tun nam tu antani ko exact tha if function phe pai je ra khu re we ya ne ko if function na sing tat ra nga ha nyi mya jin ifa logic test comma value if true value if false nga ko antani ka myu la ka de ko value if true nga ko de namuna ra nga de ko antena myin ka myu tit mai true nga ja antena myin ko ba de maran nga jang maran true nga phe maran ngut to mi jang maran ka ra de ko false nga ko ne false nga ko la phai nga jang la phai ngu mai ton na khu re antani on the truth the false phe ko the value is true value is false and the sara phe ko antani ka mai mai klo antani on the sara mla in the true nga ko re jang on the pass nga wa ton na the false nga ko re jang fail nga wa ton na nga ne khu re nga de ko logic test ngu ko the if function tha antani the logic test khu na ko la ngai mi ha mai la ngai nga sun da the m function the o function tha ko ding the logic test paung la khong sa nga shim nga du kha mai la nga sun da khu re ya the if function na ko logic test ko la ngai ha mai la nga shi sun da khu re
the if function te antony the past feeling at tom dunam do antony go the logic result te antony to don da pe antony go plami walk talk the clip book pe wa for name and the formula ba go antony go the control a pe dictate ya na go phi and wrong she control c dictate then copy wa resa esa nga antony keyboard ko na escape dictate dit the sang jang na ko slap prime sa tip jang na ko mina ku pai sang sa sang sang nga antony na ko ni mya jin wa ka ni mya jin ka na me I f if mu ka ya the clip book pe no pat ko ka na ko dictate then yang pat sa okay na ko if ka sa going print wa ka na da mo sang nga antony miet control c wa gloda am jo control v dictate then yang na ko copy wa la sa okay nang na ko match khu nga yang na ko ni mya jin kalang mi ka se lem jo the and song na me and the m function song na ni mya jin phe antony la ko ka la ho sang nga jang the na ko rest nga jang nang ko comma wa bang logic test na ko if nang ko yu ga ni mya jin if going point logic test nga wa nang ko ngut ma se ku re ni mya jin if imagine if logic test nga na ko du kha rest the logic test okay na ko value is true nga ko antony go ya the logic test the antony to de ko jo jang true mus ka hum yum jo antony nang ko keyboard ko na me the anta la pai ka na bama ku da dwi the da out chai ka be de ko antony shift the na ku di de dan jang dan jang ya mu do double quotation mat phe ante lu se ku re okay clown by antony like ka na pass de go on cloud de ka ngo sang ja antony go the double quotation by wa di na da ngo sang ja comma da ngo sang ja ante free wa ka na du double quotation by wa pho na double quotation mat phe by wa pho na da ngo sang ja fail free da ngo sang ja double quotation mat phe by wa pa na da ngo sang ja green page okay da ko tingo sang ja antony anta dip that ka da ya mu to the 001 chong ma go khat ai nga phe antony ya wa mu sai ka re okay da ko antony auto fill phe gloda serem jo left click lokhon lang dip that dan jang gra chong ma go ong na me gra chong ma go khat ai nga phe antony ya na zong wa mu sai ku re okay ya na ko force nga jang mong shi mong ya na ko force nga jang go nang ko fe force nga jang fe true nga jang go pass okay ကျေးဇူးကပါဆိုင်ဖောင်နာဗီဒီယိုထပ်ပိုက်ခရုံကအိုင်ကွန်မရမျိုးဆောင်ရဲ